Akcijom čišćenja i oslikavanja zidova i drugih površina danas je počelo obeležavanje jubileja 40 godina Doma kulture Studentski grad. Proslava je otpočela izložbom arhivske građe, plakata, fotografija i videomaterijala od osnivanja do danas. Jovan Mitrović, sin arhitekte Milana Mitrovića, koji je projektovao ovo remek delo modernističke arhitekture, održao je predavanje, a u velikoj sali prikazan je dokumentarni film o Domu kulture Studentski grad. Po nekim novinskim člancima koje smo našli, kažu da je to bio potpuna promena u životu studentskog grada. Studentski grad je znači nekad bio geto na kraju grada i tako dalje, a onda je postao u stvari normalno mesto za život studenta. I u tom smislu je njegov značaj za tu populaciju neprocenjiv. Danas je Dom kulture i centar kulture i za, neću da kažem ceo Novi Beograd, ali za ovo okruženje Novog Beograda i sa te tačke gledišta je vrlo značajan, jer mi sad imamo i publiku koja dolazi sa strane i publiku normalno studentsku koja koristi Dom kulture i koja se ovde osjeća praktično kao po svoje kući. Sutra će biti održana promocija kapitalnog izdanja zbornika Restart, panorama srpske poezije, a na letnjoj sceni nastupit će Rambo Amadeus. U četvrtak zajedničkim nastupom predstavit će se novi studio i ritam studentskog grada, radionice savremenog plesa i udaraljki, a nakon performansa studenti Univerziteta umetnosti Kosovska Mitrovica izvešće dramu Biljane Srbljanović Porodične priče. Bogat trodnevni program proslave jubileja biće završen projekcijom filmova iz višedecenijske produkcije Akademskog filmskog centra, uz osvrt na filmove nastale proteklih godina koji su uspešno prikazivani na brojnim festivalima u inostranstvu. Sa proslave 40 godina Doma kulture Studentski grad za Kulturni dnevnik Marko Rajković.